ازول انسوفي سويني فكرة النظام غير تدويل تقم فرجن لا جي اس كا نالي سوبورتر جي اس كا. ما إلا أقوى ويذير إنفرجن لاجيس كان يضمعن وتمنين ثمليليين إيدي سدون ذي تيزي وزوم أثن تربح مرة لان يظن ودي قارن إلى قنج تربع تاكينين أتقدش ذي ثلويت بلا ما نسحرص فلاس غفايا وران دشران إمسلاين يونيد نحاوش ذي تسفيس تاكين أردوالين. الزول انواع دي سولن لا سلامة. الزول دموع سعيد. ويلا سلامك. تكفرنس دي مونريال. تكفرنس في مونريال لا سلامك. يمكن تسيري ما تكفرنس دينا. أنا كنا قلنا كي نهاية وسمير يسور دابا الروسيس وفيكي. وين مازال تقول مازال يكات نعمك. وسقي ديطاج تصير بخار أتصور فراسي يقول لي اللي ديطاج شاشة. بطرب دونك كونوا يطروا اللعب تاع مشين. تراس دقر. موان تراس دقر بابا سي بوكو ها. موان تراس مي يحمل ديطاج قام يحمل حاس. قام يحمل حاس برادي طيج. وليس طومبيت نهير. وي bah c'est bien. Il faut profiter. أشكي لنا جديد تقدم واحد. ولاش نهضر tous les sujets il y a برك au niveau de pour ce qui concerne la JSK il y a elle se prépare pour la rencontre contre le PAC donc Parado donc le 4 février. Donc à 18h moins quart donc نرى في الخمسة و45 دقائق تمديد. Il y a autre chose, il paraît qu'il y a une petite polémique autour de huis clos de l'USMA qui aurait dû être juste après le match la GSK. Et ben جانت خلفنت أميذ الماتش كيني كونتر إديضران قال له اسمه أكو ذا الثورة ذي بولوغي فوالا.
Donc, il y a une autre dernière, un autre élément différent samedi Sakini, نقال dernier, le match qui JSK contre Paradou, il allait être reporté. Il allait être reporté, مرمرس ويترى في الطبلة لا JSK شريف ملال. Il allait être reporté à cause d'un stage des U23, quelque chose comme ça. Voilà. Ça commence. Parce qu'il y a un travail qui est justement sur une émission بشيخني اسمه الهدف justement comme الناس اللي يكلوني ليسمو ويسالوك المعنى كل يكلوني كوبي غير جرنا من الناس تايوان الناس ويكلو تايوان Oui. Nous avons dit que nous avons rapporté le match qui là on a 4 jours là voilà et quand là je pensais que c'était lundi c'est lundi là on va jouer là oui bien mais finalement on avait quand même 11 matchs sans défaite. Oui. Après, vous avez remporté les matchs, on a la même chose. Ça veut dire, on fera ça pas cette c'est pas normal. Et justement, il ne faut pas se laisser faire. Non. Et justement, Chérif Mellal, il faut être direct. أما تبلو الناس أم تدري الناس ديريكت ونشتغل هذول الناس فيه. Oui. Bien sûr. Il faut être. Et c'est le bon sens qu'il défend la GSK à travers Chérif Mellal, bien sûr, c'est toute une équipe. C'est le bon sens qu'il défend. Ils veulent que le football reste du football avec ses règles qui ne vont pas. C'est pas du bricolage. L'Allemagne, avec la monnaie, il a quand même. مسكين 19 ans, يجي يروح على المانيا يغادر مسكين un petit peu de سنيات هذه خدميه pour le football algérien. مثلا ولا تخدم ما تقصي ولا تخدم. On ne demande pas, c'est pas les résultats. Absolument. راح كل شيء القالب في سوا تاخذ نخدم تقص تقص لي كنا ميم با سونس. ولا ما تاكل ما ناكل هيك bien sûr tout le monde ولا شنو هي دي زيكيب كي gagnent le championnat est-ce qu'ils ont gagné la coupe d'Afrique depuis Steph تربح على la Ligue 2 la Ligue des champions parce que اخذ من ياسين يا اخي هذا جات كتجمع لاني بروشين جمعت l'Afrique يجمع غير quelque chose de اللي يشطح نربح bien sûr اخذ من هذيك ça veut dire ça veut dire وتسافر مانيش ما تسافر مانيش c'est difficile à quelque c'est difficile il faut c'est un combat c'est un combat pour que le bon sens règne dans le football algérien عندها تروح دار السطيف تروح دار بلوغين تروح دار وهران غير بليدان عندك يعجب تولي ضم ماتش كالمون اون فامي ما تبغيض. C'est un spectacle, là, tu as ton siège, tu as un net. C'est des gens sérieux, l'équipe de la gestion. Ils disent là, parce qu'il y a un bout de... Ils disent qu'il y a un peu de frère. C'est souvent, c'est de la blague, il y a en 99 2000 qui n'a pas mal à Alger. Je travaillais à Alger, tu à chaque fois, en face de la fac centrale, Alger, la fac centrale, et très bien, la radio même moi انا مسكين سارق على قبيلي كيف جليس جي لا كوبور تروح تيعرف تشوف القوالين القوالين هكا عبود المولود المولود انت لا راديو بس انا ليش اظن مش دابا 99 واش تلفزيون لي راديو مي سي دي جون سيري ولا شي كذا اما شيف ملال اما الموجود دي جون راه نفهم السند اعتقد نخدم قد تجي نخدم bien sûr on l'espère après même les résultats كيما عليش في الرجل كاس تخدم ماتش وين بقاش يطرح صافي ما بقاش نورمال دوري دي هضرون نخدم ماتش نول مي لا فيدراسيون الجزائريه ارجل ترونكيل تخدم لي دقه باسكو غاباسيني بلو كوم افون
avec l'ère de la technologie, avec l'internet, avec les réseaux sociaux, c'est pas ce qui nous a fait voir. Mais le match 8 kilos, bus, machine, 8 kilos, à moi qu'il a خدنا rapport parce que خدنا دينا من الجهاز parce que ça fait 3 matchs ربحان plus un match nul. C'est des bons résultats وأكيد بوي. Oui. أنا ما تستغرب دانتيش هذا هو ذاك الخسران هذا هو أنا الفيل. فما. أيوة. C'est pas loyal, c'est vrai. Parce que tu as cette situation. Ou bien c'est de l'incompétence qui donne du bricolage, ou bien derrière le bricolage, on est en droit de se poser des questions sur qu'est-ce que ça cache le bricolage. l'incompétence. قسم يذكرناك الكذب البنات تاكلك ما البلد زينيس تتبرينا لا عقلك لا Bien sûr, il faut qu'on arrive justement à imposer des lignes à ne pas franchir. Comme le huis clos s'il n'est pas justifié à ce match, il aurait dû se faire avant. Il faut des explications. D'ailleurs, d'après ce qui a été rapporté dans les médias, Chérif Mellel, une compétition, et d'après le journal Ekinia, il va demander à la FAF qu'il y ait une explication. Parce que s'il n'y a pas de justificatif, ça veut dire la commission de discipline, la Ligue de football professionnel, elle a fauté, oui, il doit payer. Celui qui fait une faute, il a pas de خلاص. Non, nous sommes غلطان وتخلصنا راه. La technologie, les réseaux sociaux, il y a tout, il faut écrire, il y a ça. تكون الكيفة على قد كذبن دي كوريا ياخذ قبلنا باش اليقين باش يا لا بروف il a la preuve فما non justement tu l'as commencé اسكتبنا في الغشيم سي فيني ما قلت انا تكفير الناس ما هو الفوتبول الجيري قد تبدل بيان سور تبدل دوك وكي خدمت et justement tu l'as ساكنين تلام في الساكنين dans le 28 donc puisque l'émission a تعدي أزكى غادي يظهر ليا تفهم lorsque c'est enregistré donc الساكنين le lundi le 28 donc il devait y avoir مازالوا vérifier على مليح مثلا la réunion la FAF la ligue avec les présidents du club بالك هضر ندير في تمثال تاكينيو ومن بعد كان يزول تيدي الدون ادناوي لي ريزولطا ينس ما يفضل فيها فوالا وثاني تطرار ليك باسكو الولاد يساوي اسمح لي ابسوليومون تولي محمود التوالد كوني افولي قال كيني راجل سكا شرف ملاري توت ليكيب قربا كيني سما فريمون في بليزير دو فوالا اون ايكيب كومبيتونت des capacités de réussir je tranquille الخدمات هذا هو كيف خدمت لكن وزعوا ولا ما سمعنا أتني عين ربي هذه عين ربي وذي خدمن وذي صروزنا تنا دي هذا ربنا تنا دي هذا ربي ما مزمنا أختي خرب لا إلا لي ورشنا وذي نزمر سنمرتي كتكفر الناس على طروشان وغلتك كما تبغي أنا نقلني كرد يا واش خير الود حسن يكرد يسعق يسوي لا وتطلع وجي يا ولاد يبقى على خير صح زونا دمان سعيد الزونا محمود العسلامة صافا كيف تسيرين كلا دمان سعيد صافا والله صافا الحمد لله يكشي صافا كويس والله صافا كي هنا ربي دمان سعيد أم كويس تبع شوية لاكتواليتي بس أنا خطأ والله ما تبعت دمان سعيد خدمي لي oui. J'ai pas... Parce que ça a porté surtout sur un huis clos, l'USMA. Ça a porté dernier, ils allaient reporter le match qui est Paradou, ils allaient le reporter dernier.
ومن بعد وكاين صحاب لا جي اس كا il est maintenu pour le 4 février voilà. وانا اذا كنت قدام انت لا بروغراماسيون الخير كان ولا ذاك الاخر ذاك jamais vu la programmation cette année. Il va nous c'est du bricolage quelque part hein. C'est trop bien sûr. Ouais. Normalement, ils vont faire un programme avec un logiciel de dealer. On a des cas externes, même par exemple des conditions climatiques, c'est-à-dire reporter les marques. Mais c'est trop demandé. Oui, c'est un vrai problème. Parce que quelqu'un... jamais qu'il y a que ça fait 20 ans qu'il y a le ballon, jamais vu la programmation cette année. Une fois, normalement, une fois tracé un net, s'il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel, d'ailleurs, ils ont maintenu le match, وكاين صحاب لا جي اس كا خاطر l'équipe اللي U23 واخيلا نسقارن راهي يلعبن c'est pas non c'est un stage qu'ils vont faire. Ils ne relèvent pas de l'équipe nationale. Donc, ils n'obligent pas les clubs à زعما sous couvert وين تني نتسقارن d'un stage. C'est une provocation, الله يعرف أنا. تقال ربي. أنا هيك لو غطت ولا بريم اللي va devenir النهارده أنا ما point départ. Ah oui, ils sont intervenus, mais apparemment ça y est. Donc il va trouver quelque chose pour perturber l'équipe. Mais ça risque à la longue, الحوايج كاينين, ça se répète. Ça risque d'avoir des problèmes sur le football algérien. شوف أنا الدمان تاعي. Oui. Absolument. Tu vas investir dans les joueurs, le bon entraîneur, la pression, Absolument. Ah oui. هذا شيء في الدنيا هكاك. À part ça, déjà غير دينار. الو. وين دمانتك؟ أنا حبصار ويش شادي دار نور. أنا صدقناك لا كيفو لا سميفيي لا قدر بورتيج مليح لا جهاز كيما نيت في لا ديريكسيون. وي. لا كنت trouver une solution. C'est pas normal de mentir. Chaque fois que tu prolonges le match. Oui. Donc, c'est pas un championnat professionnel. Donc, quelqu'un va prolonger. Non, finalement, il est maintenu. Hein. Il est maintenu le match, il n'y a pas de problème. Mais la direction. Bien sûr, oui, ils sont intervenus pour... donc, c'est comme qu'ils vont perturber déjà sur le plan moral les joueurs, là, un point de départ. Oui, absolument. C'est pas normal. Là, on lui donne un chef technique, absolument. Enfin, أي تروح صوتك يا محمود ها؟ ألو؟ تروح صوتك؟ يروح محمود. تورا ونيد نسعدي كرا يمسلاين يديبوين والعرب أرزق حمرون غاف تمليلي إيعدان غير تربعتين مزين القبايل لاجيس كان أكو تين عين مليلة يسولين يون يسوين غرولاش أكو ديغني بويداوال غافم في قدشن ذي تربعت لاجيس كان أكو ديغني تمليليت إيدي تدون أراديلين أسن ربعا فورا راكينين نا فيفريين ذي بلوغين غير لاجيس كان أكو البارادو أسيد نسد. وقبل نكمل سيدي والتاكيني هاد نسلق إيوا رزقين حمرون إيدي بوين أول ذي تسوي نتايوان تلاجيس كان ذي لاباج فيسبوك أكو ذي غني لاشين ويب لاجيس كان جونا سبورتيف دي كابينين سقارن يسقس السلم كلارين يخدم ذي تسوي لك نتايوان غاف تملي ذا كاين عين مليلة
يفغن يولي يسوي غير وايض أكد تمليليت إيدي تسدون قال لاجيس كان أكد البارادو أفيد نسل ذا شدينا أزول في اللوان أزول في الصف لاجيس كان يكل Franchement, quand on a à la reprise, le moral il est bien. Je pense que c'est vrai qu'après la défaite après le match nul contre l'AS là, ça nous a fait un petit peu mal, mais c'est difficile de marquer contre une équipe qui joue en 11 joueurs en défense. Mais bon, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il a quand même les matchs décidants, Inch'Allah, en commençant par ce lundi avec le match du Parade. Donc, bien sûr, on a complètement tourné la page. De là, il a fait Inch'Allah. Inch'Allah, faut aller chercher un très bon résultat là-bas, Inch'Allah. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Enfin, je pense qu'on a eu les occasions, ce match-là, si vous regardez le résumé. Mais bon, Malkara, on a encaissé le but. Alhamdoulilah, on est revenu dans le score, mais je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions pour ouvrir la marque et on ne l'avait pas fait. Mais heureusement, on a réagi après le premier but qu'on avait encaissé. Mais je pense que c'est difficile de marquer contre une équipe qui joue la défense. C'est dur. Mais c'est peut-être que le mail du bas, il y a un Ouais, il nous a parlé, il nous a dit que voilà, on passe tous par des échecs. Je pense qu'il faut surmonter ça et il faut penser à autre chose maintenant, il faut passer à autre chose, il faut tourner complètement la page. Je pense que Féminité Guépard, ce sera un match difficile. Je pense que c'est une équipe jeune, ils ont un très bon effectif, un très bon fond de jeu. Je pense que ça va être difficile. Je pense que ça va être un très bon match à voir aussi. Alors, vous avez les supporters, donc le stade de Bologna, les supporters. Oui, Inch'Allah, très nombreux pour nous soutenir. Inch'Allah, on va ramener un très bon résultat là-bas tous ensemble. Aussi, il y a le CSC, on attendait le mouvement d'Alger, on attendait le il y a le CSC qui arrive. Donc, est-ce qu'on peut dire que la course est relancée? Bien sûr, la course sera relancée jusqu'à la fin de saison, jusqu'au preuve du contraire. Nous, on tient, on essaie de s'accrocher, on ne va pas abandonner d'aussitôt, on va y aller jusqu'au bout et si on finira parmi les premières places, ce serait magnifique. Et si on finira champion, ce serait que du bénéfice. Donc le match est même parce qu'avec le contre il est là, donc il n'a pas de... Bien sûr, on est très bien concentré pour ce prochain match. Je pense qu'on est tous conscients que ça va être difficile. Inch'Allah, on va un très bon match et on est bien concentré. On nous marque bien. Inch'Allah, on nous marque bien. On a vu le public, sinon, le public il vous a manqué. Certainement, il vous a manqué. Bien sûr, il nous a manqué parce que on n'est pas habitué à jouer dans les gradins vides, surtout à Tizi Ouzou. Mais voilà, on a respecté la décision et c'est dommage, on aurait préféré jouer avec le public, bien entendu. Mais bon, nous, on ne va pas se trouver des excuses aussi. Encore une fois, on ne va pas se dire que parce que le public n'était pas là, qu'on n'était pas très bon. Non, je pense que voilà, il y avait je pense qu'on n'a pas pu concrétiser les occasions qu'on a eues et c'est dommage. Merci énormément pour tout ce que vous faites pour nous. Vous nous soutenez, vous êtes toujours derrière nous. Comme nous t'accueillons, Inch'Allah, le prochain match, Inch'Allah. Voilà, ضربة حمر إيدي ونول غافت ملي ثني يعدان قال لا جياسكا أكد عين مليلا يفوكن يوني يسوي غير وايض أكد يعني ونول غافت ملي تيدي سدون قال لا جياسكا أكد البارادون تربعة البارادون إيدينا يزمر هاد لعبن الدوين
ريزولتا العالي ان شاء الله. عندنا نو كان دنيني رزق حمرون يسقساس سالم كلارين يخدم دي تساوي تايوان نا لا كومونيكاسيون لا جي اس كان السقسيه كيني نا لا فيديو يدي لنا غفايا تعدد دي تساوي تايوان لا جي اس كان لا شين ويب لا جي اس كان يوم يقارن جون سبورتيف دو كابيلي.